Darjeeling Kangsar Shube Pöki Kejik Logu Rikshung Dang Nangchela Donan Nangken Sangma La Kyagar Darjeeling ne Ngadu Dile Shugiye Ta di Tandang Mama Ke Nobu Chumbe Lagi Logu Dang Ani Darjeeling Yu Shung Lobde Darjeeling Yu Shung Lobde Chilo Chikdong Gupkya Tukchu Redang Chilo Chikdong Gupkya Tukchu Redang Sena in 1960s Chilo Chikdong Gupkya Tukchu Redang ki Netang ki Kola Ani Gen Nobu Chimbela ki Darjeeling Yu Shung Lobda utsuk ne longapchu korwe tuchen la ani chamdi nangwa shik nga de kenang chola ani lokche deshe yogin tanganso de kari yor shibina manzo yigi tibe kapla nganso pelge tang mandrawa dinde yige dinde mangpo peju chesul yore Dinde yinba songzang pyoge sheba zamgi pyoyiki tundak ha gugi yoba kyabgi yomare. Pyoge sheba zamgi pyoyikla tibe chikdechu tundak ha gugi yoba kyabgi yomare. Tapena ngaranchu jidang Lesa kachi so pyoge pe misi yakbu yoresine kepta yorba. Lesa kachi so ani pyoge pe misi yakbu yoresine nganzo dinde lapsul yore te pyoyi kunanso mangchewa lo tuki yomare gelsi lo tupala chashakna yang tundak Kenya kale khabo yungi yore. Tangye de dindres chamre lo gyushe, chamre yige lo, ani chamre karishu gore, kunsala me she lungne tsiktu chikni de she gyab. Cheya ki kunlong kari yinse na, ani ngaran che ke tang yige, minyam kongpel yongya ki chedu. Nye nima takwa reshin, Nyentung tungtung re re sugi yo. Tadi ani ta karisho gore. Pyoge kenayang ige lo ma ken mangbu shita yo re. Ige lo kenayang tenda ma ken dewe kyang manga yo re. Dinde yinba songzang, da nye de dinde di nangla pyoyi kaka ganga ne changshimbe lo tuk, pyoyi lo tupa, lo tuk. Yang karisho gore, yike kangla kangsam kengen yang yore, yang kena yang pyoyi lo gyu gilra pelcher kengi yomare. Dinde yamba songzang ta nye tanda nyentung sensi nangken din nangla karisho gore neche dhaminda yore kashe ka nga ne chingi yore kashe lo tuki yore kashe pyoge gyab tuki yore nyayang pecha dinde lokpe kapla tunda sheta kingi yomare dinde yamba songzang 창말라 팽독 용야 기 년동직 소야 탑시 지기 어딘데스레다 디네 간조데 다 돌링 우숑 롭다 롱압주 코르베 튜첸 실버 주블리 of Tibetan school di korla ken nobu chimbala gi chakchum nangbe Samyik chik nga ta lok shimba yin, ta dine nga tangbo cholo gigwin ta I will spell
Dao ga a ga. Bao da tingbo de. Pa ga pak. Pa tingbo pe ba sa pep. तपाईँ यहाँ मञ्जुश्रीमा आउनुहुने बिगिनर स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यो भिडियो खोलेर मैले पढ्दै गरेको तपाईँहरूले घरिघरि सुन्नुहोस्। त्यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ छिटो पढ्न सक्ने हुन्छ। पा गा पक फा टिङ्बो फे बा सा फेप ङा ङा ङाङ दाराता डा डनारो डो सकाता का कायता क्या क्या किकु की दा की छानारो छोरा छोर था बा सा थप का यता क्या क्या किकु की सा टिङ्बो से मा सा सेम बाओ सा ङा सांग रा गाता गा यता क्या ग्या सप्चु ग्यु ना ग्युन बाओ चा ङा सा चंग का यता क्या क्या किकु की सा की गाओ या नारो यो ला हाता ले ना मा नम या ङा yang मा टिङ्बो मे दा मे पा रा पर दाओ गा टिङ्बो गे ला सा ले सा लता ला नारो लो बा लोप फा रता ठा सप्चु ठु गा ठुक दा ङा दंग पाओ चा सा चे पा सा पे या रा बा सा रप यरप सा पता पा यता चा नारो चो दा च बाओ सा ङा संग रा गता गा ना गेन बाओ का सप्चु कु रा कुर गाओ शा नारो शो ना शन बाओ सा कता का यता क्या ङा सा क्यांग बा यता छा सा छे पा सा पे दा टिङ्बो ते खा सप्चु खु ला खुल या सप्चु यु ला युल मा खिकु मी दा ङा थंग पा नारो पो दा पे रा खिकु री का सा रिक दा रता डा गा ढक शा ना शेन छा ङा छंग मा सा मे बाओ सा ङाता ङा गा सा ङक बाओ रा जता जा नारो जो दा ज दा ङा दंग आओ बा रता डा टिङ्बो डे ला डिल छा नारो छो ला छल खा दा ङा दंग छा नारो छो सा च ला सप्चु लु गा सा लुक का यता क्या क्या किको की आओ था टिङ्बो थे ना थेन आओ खा यता क्या टिङ्बो खे रा केर सा बता बा रता डा ङा ढंग सा कता का दा के चा मा चम मा टिङ्बो मे दा मे पा रा पर सा पता पा यता चखिकु ची छा नारो छो गा सा छोक हा चा ङा चंग आओ छा मा छम माओ था सप्चु थु ना थुन ङा ङा ङाङ
ya naro yo da ye sa ta 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 ba sa tap ta dingbo de kha shep chu khu la kul gao na sa ne sa da ta da naro do da de pa naro po da pe ra kiku ri ka sa rik cha naro cho nga chong pa da nga dang sa kha nga khang sa khang dao ga naro go na gun kha ga khak sa naro so ga sa sok na sa ne ha cha nga chang dao ga ha ga ma naro mo sa me cha dingbo che na chen pa naro po sa pe sa la ta la naro lo ba lop pa ra ta ta se chu thu ga thuk ra na ta na ma sa nam la bao ra nga ta nga na nyen pa da nga dang sa ka ta ka pa sa kap ra ding bo re kha la ga lak sa na ro so ga sa sok kao ta na ro to nga tong wa bao cha sa che ra da da na ro do ra dor ga la ta la ki ku li nga ling pa na ro po da pe gao sha sep chu shu nga shung sa la ta la na ro lo pa lop ga ra ta da ha ki ku yi de lop de sa la ta la na ro lo pa lop pa ra ta ta se chu thu ga thuk la cha mao tha na ro tho nga thong cha ding bo che na chen pa na ro po sa pe dao ga ha ga ma na ro mo sa me ba ya ta cha sa che pa da nga dang da de cham sha go ba da dao ga sna di chachig it is a verb dao ga sna to like verb to like man pornu dao ga sna ta to like re inji ke la tin lap sul chi ki yorba I like you but I don't love you but I love my cat I love pizza this tak peche che da kensar chi yore ta phege la dao ga sena to like yang to love dingin ni re bao da dengbo des na dewas na happiness bao da dengbo de every time you see da dengbo de preceded by ba it is always happiness ga de khushi ra sukha dewa sukha ta ba ga pak pha dengbo phe ba sa phe phak phe diang peace re happy peace and younger peace re in literature pattern phak phe sna peace re ngang sna ta dela in the state of peace sna inji kela peacefully
da rata da naruto sakataka kayata kyakiku ki da ki chanaru chora chor chorwa sina feeling re feeling re Nepali le shube na bhavana tade darata da naruto technically warm re kisana pleasant yangna joy so a feeling of joy and warm like as if one is at home di darata danaruto Nepali la tatore thopore kipo anandaik ko bhavana tha basa thap kayata kya kiku ki way or attempt or way of feeling joy and warm like feeling at home warm ki sa dengbo se ma sa sem bao sanga sang sang bo se na kind hearted sem sang bo se na kind hearted dayalu ragata ga gayata kya gesapchi gun all the time always all the time with kindness all the time bao cha nga changsena to have kindness all the time making attempt to make the children feel joyful and at home, peaceful and happy. Kayata kyakiku ki sa ki by possessing, keeping all the time kind-heartedness towards the students. Gao yanaru yo gyusena takalagore ta Nepali la telse kya borba daya अनि हमेशा सधैँभरि आफ्नो भित्र राख्नु दया भनेको चाहिँ मनमा लिएकोले यो सेना योग्य छाबो सेना इंजी केला खरे शुगरे सेना यो गु छापो पानरुपो यो ना एडजेक्टिभ रे केन्सिक रे अनि इंजी केला त दिशो मारबे योग्य छापो सेना डिसिवियस त देला deception to deceive someone pretending to be kind like deception lahata le impurities in one's mind le impurities and deception nama nam yanga yang nam yang never ever Namyang never ever Madimbo me da me para par me par without
deception and impurities at all, without impurities and deception at all. Chakka pancha ra le misawat patakai na baikana sana inji kella sikchi yor kharisa not being hypocritic, not to be hypocritic, so that technically without impurities and deception at all, chakka pancha ra misawat ashuddha garnu ashuddha patakai na bhaera dawo gatingbo ge la sa le ge le dawo gatingbo ge ta phyi nangla chigdi mangbo yorba ta phyi loknyo shata mena ani tenda kenya kale khakbo yorte inji kela yang chigdu tinde yorba perna Mr. Lapochene MR tigi yorba United States of America Lapochuna USA lapi yorba tine kharshu gore I cannot CAN''T tinde tigi yorba cannot la ta tagana sin phyi la penisi mangbo yore ta de me par dawo gadengbo gedi gegenre lasa le leche pare staff employee of the school staff STAFFS staffs teachers love to students employee of the school and the teachers dang che pe by dang che pa you will see this many times in literary Tibetan likit bhasha ma tabarle धेरै पल्ट देख्नुहुन्छ rang dang che pa sana inji kela along with students staffs of the school teachers along with Nepali ma भन्ने हुन्छ गुरु कर्मचारी विद्यार्थी लगायतले सर्जले by all of them so indicates that the teachers the employees and the students were the subject of this sentence. Yarap good manner Yarap good manner Chesang good behavior good manner good behavior ragada gana genba sena senior elder older than someone ragata gana gendi genba sena elders older than someone senior citizen senior Bao kasepchuku rakur yigere. This is literary Tibetan. Bao kasepchuku rakur to respect the elders. To respect the elders and to have good behavior and good manners. Gao Shanaro Shona Shun younger. Elder Shunpa younger. Respect to elders Shun younger.
Bao sakataka eta kya nga sa kyang to look after the younger ones and to respect elders. Chepe, because they did what? Looked after younger ones and respected the elders. Because they did it, they could, in that area, त्यो एरियामा त्यो जग्गामा त्यो एरिया जहाँनिर टिबेटन स्कुल थियो त्यसको एरियाको यासेप्चु युला युल माकिगुमी युल्मी लोकल people त्यो एरियामा बस्ने local people dangadang and panaropo dapu rakikuri gasarik phurik phurik sanatang anje de phurik slabaina dinangla khare tsugiyore. What are included in this word phurik? Phurik dinang la kharit sugyur sana chamba saken phurik loken chuba gonken nangba inken ta dizu dinang la kharit sugyur sana sherpa tamang yolmo dukpa dejongba ani ladaki ta dinde sangma phurik re Quran chu ke diang phege dang telwa yore chego yang phebe chego dang telwa yore yigeni dirang logi yore. So bote jati mani त्यो भित्र के आउँछ भन्दाखेरि यही अक्षर पढ्ने हाम्रै भाषा जस्तै बोल्ने जाति जस्तै शेर्पा तामाङ योल्मो डुक्पा सिक्किमिज लद्दाखी स्पिति लाहुल धेरै जातहरू छ फेटुक फेरिक भोटे जाति दरता ढाका ढक शाना शेन दरता ढाका ढक दिखार सुंगर सना high in status in society and not so high, low in status, but local people and who have their origin to Tibet. Phurik Taksana ta mi karshugore kone tobo kosa tobo dindeta tagache shensanata mikuma ordinary people. So having high status in the society and not so high status in the society by all of them. Bhava sangata nga gasa nga bhava yuna. If there is bhava in front of sangata nga gasa nga, this is to praise, to say good thing about someone, to praise. अब यदि तपाईं पुस्तक पढ्नुहुन्छ भने भावो अगाडि छ भने चाहिँ भावो सा ngata nga gasa ngak भाव रचता जनारो जो दाजो ngak जो माने प्रशंसा गर्नु भाव छ भने चाहिँ प्रशंसा गर्नु भाव छैन भने चाहिँ मन्त्र sangata nga gasa ngak चाहिँ मन्त्र. If there is no prefix ba, then it is mantra. And if there is a prefix ba added in front of it, it is to praise, to say good things
about someone or yes. So the local people who has their origin to Tibet, like Sherpas, Tamang, Drukpa, Sikkimis, all of them praise because those who are older, they look after the younger ones, and they show respect to the elder ones. So the local people around Tibetan school who have their origin to Tibet, who originated from Tibet, like Sherpa, Tamang, Yolmo, Drukpa, they praise and Dang Mao Barda Dadingbo Del La Del connected, technically connect, but in English I should say they praise and at the same time, simultaneously, at the same time, technically how Bharata Dadingbo Del La Del relation, related to it, connected to it, त्यो सम्बन्धित त्यो सँगसँगै छानारो छोला छोल गा छोलखा सेना three states of Tibet. Tibet is divided in 3 states: Amdo, Khamba, Yuzhang. Cholka, Khamba, Yuzhang, Amdo, and Chanaro Chosa Cho Lasatu Luk Gasa Luk Choluk. Dharma tradition, Choluk, Dharma tradition, Nyingma, Sakya, Kagyu, Geluk. The 4 different schools of the 4 different tradition of Dharma, or the 4 schools of Tibetan Buddhism. Chuluki ki hao thadengbo tena hao kaya ta kadengbo kera disputes among Khampas, Yuzhangs, and Amdos, or Kagyu, Nyingma, Geluk, Sakya. There were no disputes based on which school one belongs to, or which state one belongs to. Everywhere looked equally. Monerda, that the Tengsa did Karishore, Kongso Kambare, Mansu Yuzhangin, Kongso Amdore, Seriagi Tanda Luxur Jik Tarduga, Mansu Chungju Yimbe Kabla, Dinde Ko Kambare, Ko Yuzhang Resine, Zawa Nine Yawachigimare, Zawa Nine. Ko Nyingmare Nagi Lukin, Dinde Zawa Nine, Lapsul Yomare. That Dengsa, that Kongso Kambare, Mansu Yuzhangi, Dinde Labiagi, Luxul Tukjajik Tarduga, Di Naranso Pö Mirik Zame Tangyaki Kechareda, Pö Mirik Zame Tangyaki Kechare. Yuzhangzangma suyore, dinangla bobo yangna momo yangna ama amdo mayimba yangna kamba mayimba suyore. Kambe puchiki ama yangna baba yangna bobo yangna momo yuzhang mayimba suyore. Rats ngis yugure, ta dindeski tengsa sidenba kashegi
랑든 코네체도 아니 지속 도시 땅네 어디 간저 갑라 딘데 자와 니네 요마레 딘데 자와 니네 요마레 오다데 게 노부 춤벨라게 노망간초 럽달이 예베 갑라 아니 겜바체 충알라 참경 난기 요레 충아체 겜발라 구샵 난기 요레 딘데 체듀자네 아니 예윤라 예베 율미체 베리김바 아니 율미체 보고드저 뺨미시 약보두다 여럽 저상 딘데 두세는 낭저 지기도 숨겨래 아니 대갑라 콩조 캄바레 콩조 닝마바레 센딘데스 예와체 체벨룩설 요마레 디숨겨래 사바다 바라타 탕아 탕사카타 까다게 자마점 even sound of flies maybe there wasn't even sound of flies no one there was no dispute or argument at all, not even as much as sound flies would make. 당계상 매발 사바다 바에다 자기고 천하로 초가 사촉 community sanstha 지속 하장 intensifier it is extremely very 지속 하장 참튠 the community was extremely harmonious ngang in the state of harmony yetap sa ta ba sa ta because the society was in complete harmony. Tekul in that area need residing, staying, living in that area. Peurik, people who originated from Tibet, Sherpas, Tamangs, Sikkimis, Bhutias, residing in that area. People who originated from Tibet, residing in that area, and Tsongba, some of them were businessmen. Sakang, some of them were running restaurants. Gonkak, and then different monasteries. Sanaroso, Gasasok, Ityadi, etc. Monasteries, restaurant owners, businessmen. So ne nasa ne is agentive by different monasteries, restaurant owners,
and businessmen hachang intensify very extremely kamyo chimbu with great chimbu technically is big, but this word is also used for the English word great. With great love, with great love by the monasteries, restaurant owners, businessmen, loptuk namla, ranata na masa nam, pluralizer, manju Nepali la haru, pyoke cho, loptuk cho la, to the students, nyanpa, gifts, presents, or something to eat or wear. So a gift or a present. Nepali ma भन्ने हुन्छ है विद्यार्थीहरूलाई कोशाली र कब्रे once in a while बेला बगतमा कब्रे once in a while khalak soktongba, they serve the students food and such things. Technically it's etc. Food etc. They serve food etc. or they serve food and such things. Tongwa che dorling pösung lopta. Darjeeling Tibetan Government School. We say pösung lopta, but actually it was a central school for Tibetans. So it's added pö because it's for the Tibetans. So pösung lobde lobtukla towards the students. Of central government school, Chatong Chenpe, to see someone highly, with great respect, to see highly. Gameche, they like it, like the students, and show great respect to them because the student there, the eldest student, look after the younger ones, and the younger ones pay respect to the elders. So it was praised in that area for the teachers and the employees and the students shouldering their own responsibilities. Elder ones looking after the younger ones, and younger ones showing respect to the elders. And there was no dispute based on from where a student came, like is it
from Kam or Amdo or Uzang. Ta nganzu dindarida ta tengsang nganzu pyobatso ta pyoge gebya di paasha America la yukenso ni inji ge gyap ani nganzu Darjeeling la yukenso ni Darjeeling gi yulmi ke Nepali ge gyap pyoge di peche mache bache ani ngaranchu pyoge lakpa yina ani nganchu ngo lakpa re GC rangi ke yogi pardu as long as we have our language desi rangjing ki rewa ye जब समा अपनो भाषा छ तब समा इन्डिपेन्डेन्ट को आशा पनि बनिरहन्छ त्यो भाषा हरायो भने यो स्थिति परिवर्तन हुँदैछ र कुनै समय त्यो चिनिया फाइनेन्शियली आर्थिक रूपले गरिब हुन्छ त्यतिखेर आफै उठ्न सक्नुको लागि चाहिँ पहिला आफ्नै भाषा अस्तित्व हुनु पर्यो त्यो हराइ गयो भने बलुवाको माथि पानी हालेको जस्तै अनि छिमेकङला छुस्यो भन्नङसी 용그레 다 부구초 충중 인배 갑라 심강라 인직 민직 벽에 견고기도 디양 칙칙니 네팔리 칙니 인지 딘데 데마딘데 mixture of many languages 딘데 마인바 벽에 장마 인지 민지 견고기도 게락나 아니 모락 차바제 아니 dire pemisi gelchambore di tanda manzo de ngul kubla shibuji guna yang ngul gobale manga sakwa yena di pentok to yo tang ne ke to yo manzo lapt khu marba yene soso chizo ko tendala pugula phege la shabe ina ani pugu kabla yang tat phege gyaptu ba yungirba Tindes chechata nge kana chola toling usung lopte logu chilo chiktong gupkya thukchu retang in 1960s natural khande yore te kabla tinde karisugore ko khambare ko uchang resini yawa chebe luksol yamare 자와니네 디데 요마레 다팅산 pöyi tiyang mashe ani loyang mashe ani dinangla ko ani khambare ko yujang resene chiso tsamme tangya ki chale nangen dinde mangbo shida tu dinde mbasangzang hisab nang gubidu tine tine sire ta tanda nganzo pögela tambe chiyore changboshena mi mega yupakena ki mega sene ta changboshena hindi kela chiklab yorba satya karvi hota hai sigiorba ta tanda nganzo doling lobde dolung isung lobde lobtu subacho penchun tin tang ba kabla when they sent message phoyi titukme chi gyamindo changma inji da khadyu pheje chogore phoyi tam phege khadyu pheje chogore pheba nangul keje shebe kabla phege magyamna pheba nangul pheba chigla tin tang ba kabla phoyi matina ani phoyi
가듀 펜토 그래 아니 오다 딘데 이신루고라 캡수치 숨바마도 된거라 벽에 경계 이신루비 까두ken 페미시 콤보레샤 탄다 나란주 케티 락팔 요르바 딜라 소나 아니 시네 디기진탕 디케난서 킹그레 딘데스체자다 표이 로야기 냠도 아니 ngo마 우슝 롭데 기네 내당 아니 대갑라 롭투즈 칸데요레 간조데 간조롭데 나 호라 부자도간 지기요레 부자도간 부자기 총강 대갑라 간조 충중인베 갑라 아나시 아나게 딘델랍셀레 아나시스나 1/4 of a rupee anashila nyamba mangthakchura gre anagela longenta tu gre you can go to a movie with 50 cent or 50 pennies tine kharisho gore ta Darjeeling ne gumla motala chimba yina gomo chikda anagere 다 장사 고모 숨주 Darjeeling ने खरसा घूमने Darjeeling पार्दु योंगदु मोटेल अच्छा टैक्सी फेयर गोमो सुमजु रे तिने यहाँ पार लोग और बा लोगदु यहाँ गोमो सुमजु मोटेल अच्छा गोमो सुमजु गोमो ठुकजु 판도 춘조 지야라 모델 अच्छा टेगो रे ngoma ina gomo sumju sana mangbo shibo jire gomo sumju ta dekap gi lugyur da login gi lakher sana da ticket for a movie la ana gere ngacho de mu yo mar ba third class da chakka ge ne tagre third class na dün gi kubja de 캐셔레 아니 배션럽데 부구서 딕제 권에 소소랑기 두로여 말바 딕제 권제 아니 third class 일다 third class second class first class 다 딩마마 인지기 디 룩설 인사르다 텐산디 페이지 지금인도 아니 third class 라 맞주 춘주 임베 갑라 the good the bad and the ugly 아니 딘데 칼라고레 the seven magnificent ani where the eagle dares ta dinde login yakko shibu dinde mancho taya gogap chung ani dinde cheta ngome luki dinde robuchire ani ta de chamshagi ani sangi yangerjelyong